Shubor nakaslem jong unongsan hima. U Dr. O.S. Jerwa ubadai ukertong shimet naka 6 Sorenkham constituency haka arpunyo terik ukalalingkot arhajar arpusan uladep bantap kerteng yeladi hadisi office naka bentaban aireng yaka election MDC kabanlong haka arpuwai terik urempang arhajar arpusan habayakran berkilat pathai khubor uloong baka jinge khun jong u yaka neka election MDC kadai namar ka jing penbor jong ki patba namar baulawan haka kerdan kabaar haka election MLA hausnem arhajar apulai Shosho uloong balada upoi sya ka jingjop kathong jong u kalong banyada ya ka riti sensyar ka ri khasi ban penne pensa ya ka khendo ka siap bat kathong kabakongsan kalong baun pensngo shapo district council halor ka jingta ka jingpentrei ka ya ka building by law hapo constituency jong u ban wanra no da ka wei ka an namar bakakta ya ki than nong kendong Shushu loang bakipat ba kila ban shongshit ya kanu ka seng hinre mangipat ngin trei la ka jong ka kam bat ngin iet ya la ka jong ka constituency bat ngin yeng hala ka jong ka nong rim I, Dr. Prince Nelson Jerwa, having nominated as a candidate to file a seat in Khasi Autonomous District Council, to swear the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and dedication to the Constitution of India, by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ngang lai election na moruk na konsorsi la jan tang ke mulieng lai license we arjar pra arjar khalai arjar apulai tinodu arjar pra kinong kasan jungi gila penbuar nga banjele ke mulieng arjar tak kenda arjar kendai nga kaptre amar kusnam nang dan kekinja hayeng du tio arjar khalai du kilai penbuar banjele biang ka mesti arjar kapsau nga kaptre timenta kasin habawan kan election mulieng arjar apulai Iwan Baar ni Surya Masalit ke ba nang kasan ni tet penbuar yang ngabde banjele kan ya dan misi dan dari mata kasin o kani kasin yang ada hapon kongo no ikating penbuar jing nang kasan kinong ya tray kinong yarap kinong yami kinong selection kita kalau kuwe na ba kinong kasan kinong yarap ipa ini banjele ikani election MC ta please kuwe tapi poi sa kasong subo kai ka kecil semua pi tray nang ta ke ba tang tu konsumsi ba cokari betul berkoi Jadi poi sa thong ang jus council hi kadai kata hi banyada ya ki riti sentar terus kasih jami ban penek pensa ya kene kendo kasiap pa kita hi pi tep hi kai jus council baro ngi tep hi kata schedule ri ka bang kham kata antai tong si juni menta ka bang ngi hi kidai kini ki bylaws ng jus council ka menni dang kini kisni dang mener kan wan sya kini ki snong bahak antai pot ni sulong Di habang ipet itu ki bylaws jong ka jus council ngiping baki sipet ngiping baki sulong tak ka copy ka ba jong ka bylaws ka building bylaws jong ka muda jong ka urban di henry jus council bede khamtam satai ki rural areas ni bapin ong bapin terkam di gijo ki building bylaws apo ki rural areas nga ngam so ya ha ding ong la ding poy hantai abis happy ban ka polisi bagi dei ban pakat to kumway perfect la ka jong ka building bylaws Kabanlong ya hapat ka jinglong sa rural areas. Nagdati ang building sa langkondong dan building ta. Dan tangki yang tap silang te mentabi ang daga building bolas man pagkakap ng isu ki he palat katta may ni sa langkondong. Pag tibabon kisnong subang tibang ngarong ngami ka mangimla man padiang ni. Ikani kadai ko isu mga ngapek ang ilang kamera o kan kamtam kini kisnong di baha. Jan news long timolong sa siya ki tibon kisnong sa to. Ba katta lang ki membuat kami ketika building bylaws tentang terus konsul pada sedang menolak kita. Sudah kenapa pin poi sekatong kena MDC election? Kesin bala ile baru koi poi sekatong ni. Bompoi tu mut lem no apa ile mut pe kaman poi sekatong hi ile rungut nyongut we kandidat hi kemut bojop sunda. Kemudian ke jeng banjop meno man kwa ile election mo. Tingnya pe kedla nyong kobut kan. Poi nak poi ngri tray system ngan tray back ngnya dua yu play try ngan nomor nong thau. Bau nyalam nanti ngi bun ai ngi kabor mengin poi sekatong. Ada ngilai tray system. Ada poi sekajing job ngin yang kemen. Ada ngiram ngin hun nomor pangila tray system. Kutang-tang jing election. Mo.
Ki kuno matai ki ba nomor ba amtak yang sukses bahwa pra I MLR ude nok ke jong pra. Ya kata ka jing songsit jing gibril supra ne sa tino sa kabom ne kat sa bagi songsit ngimla mantit. Ya kata ka jing songsit jing ba kasya jing songsit jing ba hing ngi la ka jong kanong rem ka bangi ngla sa kri jing ba ya ka kam ngla tre nam ta jong kia konstituensi ngin e dalam ki konstituensi ngin e dalam gibril ke bakasan ngin ban ngin pan di pesan halor kanong rem ka bangi yang nangam ta ban sa kri ya hidup kusuk kirangli di bangi ya ye jajan ngai keduk nak sini suwesi bangi nyara di kampung jong itu hiki snong ki thau bang e in khap ye choi la ka jong snong thau ye la ka jong ta ri la ka jong ta hiang ka sem sepa hi kolong ba ni mu yang nok ni ba ye ni kong sai ni ki bahajan kan tolong jong ta cak pun ni ini kok